Omwana ogwo kumanywa nka Bridget Amutuheire ow'emyaka 7 obwa hati yamara ebiro 5 abuzire kuruga omu kayabo okurugiirira hari Karen Kaboine omukozi w'omwana ogwo okuza kubura hiine abishiki abizire barikuronda emirimo aho omwe haribo yahirwa obwa house girl. Nkaba ndi omu tawuni nyinemu aka business keho gardens nkuguzaho n'otwarwa tukye haijo omukazi aine omwana azo omukazi ogwe ni neighbor wanje kandi munywani wanje akandeetireho ndijo omukozi kwahikaho aija naho omwishiki kurebeka ari nka muto atugira ngu amazire senior 4 omwe naronda emirimo ngoku aizire banywani bawe nibamweta ngu nibenda omwe nabe nabaterera nababuza ngu bamurondere emirimo kuba batwire omu tawuni Ibanda. N'omukazi agwe agira ati bija bari abaana bashatu abishiki bashatu ati konka baza samuhuye baza kuronda emirimo ati kubamara yagaruka wenka yagira ati nyowe bara ebinareba nibakora ati nabikunda atabwo nibenda kuza kukora omu mabara ati kanyowe tinkwenda kukora omu bara. Omwishiki orikugambwaho nagira ngu akaba nayeyeta Patience kandi ari omu myaka 18 bitu ekyokutangaza bwa nyuma y'okutunga omurimo omushaaha 24 akaba yabuzireho omukasheshe nyenda kugaruka kandi kuza nkaho omu tawuni kuza omu gardens nsiga nabeho ebyokurya nabereka eki barakora ngenda nkagenda nkashaaha 8 kunabe nahikayo after nkasha 12 n'ekyokomo abakozi abawe bagire kulisa omakali kulisa ongira ryo mu rutoke kubataha bashangeka eyigwire banyanguma banterero simu ngwe kake yigwire Bridget katari muka nogwo mushyo wawija katariyo obwa hati Karen ashobangirirwe ahabwo kugira ngo tarikumanya burugo bw'omwishiki owuyahira omurimo nangwa n'abanyabuzare nabo tarikubamanya bitu yahirize kutwara omushango aha polisi y'Ibanda. Omushiki bamburize yajya unarwo gwakazo bakahita rwakaya kunambuze documents ze omushiki ati mbe ninturana nyakwenkuru tata akangana na mama tibakutura hamwe ati yo ninturana nyakwenkuru ati mwene wabine ati wenda kwata kwesimu ye ati ugitero rebe omukasheshe kunambuliza simu ye angira ate simu ati kanjenje kumuri yambuzabuza. DPC w'Ibanda SP Etimatwaha yahamya amakuru go kwiba omwana ogu kandi yashoborera ngu okuchondoza kuriyo nokugenda omu misho. And that case is with us. We are trying to follow it up and we have not yet reached to the conclusive position and give us time when we reach there we shall also update you. Yashakwa Timothy Mushabe.